uyu mwaka abantu bagiye hanze naje gutya nagarukiye gutya ku nkingo narengiye niba navuga ngo Imana yake ngo yakinze ukuboko cyangwa ko turi mu kwa kwanza gutya kwanza none gani anniversaire y'abantu baciye Mexique reka baririmbire akaririmbo kiringara lelo nde yakina mokili ezalaki journée ya molai après Noël tulikuwa mu mariage nukuvuga ngo habaye amakwe n'udukwe aba diaspora bamwe bashatse neza abandi nyine barashaka nuko semvuze gute sogokuru wa Karuci yaravuze ngo no Australia bamaze kwambukaga babashikirije ubutabera babafashe gute nukuvuga ngo barabaho n'ingona bari kwavuga ati se bari none abantu bagiye kuroba ingona cyangwe ko tuzi ko bazaroba injanga abantu bagiye kuroba kuko ngo ahantu bambukiye ngo ni muri danger de mort n'ahantu ingona gusa ngo World of Stories. ndabaramukije inshuti bakunzi ba Afrimedia live aho muherereye hose ku isi nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana umwaka musha muhire nkomeje kubifuriza umwaka musha muhire bonane umwaka mpya ubundi Imana ikomeze ibagenera ibibakwiye muri 2025 muri kumwe na director Gabi n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Afrimedia live ubundi tukomeze twiganirire uyu mwaka harimo ibintu byinshi tugiye gukora rwose. Stay tuned kugira ngo dukomeze kubana mbashimiraho muherereye hose ku isi mwe mukomeje guhitamwe kudukurikirana ubundi twimanukire. Nakiriye umugabo cyangwa se no umusore ariko ngo ni Papa Zero ara no umugabo ngo azakunda kwita ngo ni Papa Zero tout travaux bakaza neza muri studio bwana Nguvu. Thank you so much. Ngahebwira aba bantu kurya kwawe kubibwira ile yako sasa ku mazina bananitaka Prophete Nguvu Samson hata na Gedeon yangu mimi nabakia huku mu Kenya mais kupale ni RDC. Je suis congolais. Tout travail. OK. See you Papa Zero. Mais quelquefois. Quelquefois. Ya turi kumwe na Nguvu rero tugiye kurebera hamwe umwaka wa 2025 watangiye gute umwaka tuwitege gute tumeze gute. Prophete tugiye kumubaza kugira ngo atubwire tubanze turebe uyu mwaka ni gute ibintu bihagaze. Ngoya kwanza. Ngoya niulize mbinguni bikwaye. Siniko mfite nimero kwa ba Yesu. Ufite numero yabo? Yeremiya 33 havuga gute nite nami nitakuitika kampamagare Yesu numve ko ariko online ntaza yivaga name mbisa buse nawe wifi yo mwijuru niyiteka alo mbinguni bigwaye bonne année kwanza cool meilleur vœu na tuko bien juanjo yenyeko ya trop huku me nous sommes en bonne santé. Mvula kidogo. Mvula ishakauka huko maana mtutumie kamvula kidogo komsake kapanguze hii vumbi yenye iko huko. Alors, hii mwaka iko haya tuyayua direction mnaweza tuambia. Okay, tusome wapi pale? Ase Jérémie 29. Angalia. Jérémie 29. Jérémie 29. Soma pale. Njoo kisi bananiambia ase njoo message niwapatie hapa kwa Afrimedia. Wacha tusome. Atusoma mukinyamulenge. Ni kinyamulenge ama ni kinyarwanda? Reka nze nsome. Jérémie 29 11 je crois. 11 ase wanzie ku 11. Ntabwo bojinganye. Bya mbinguni biko ko. Watusikie. Reka dusome abakunzi ba Afrimedia twumviyo Jérémie 11 nasema nini? Haravuga ngo nzi imigambi mbafitiye ni imigambi ibazanira amahoro sibakururira ibyago ahubwo ni imigambi ibaha amizero y'igihe kizaza.
Munasikia? Okay, merci. iyo ni bibiri y'ijambo ry'Imana. Simushasikia? Okay, merci. Petro Bigwaye. Bonne année kwanza. Salimia ba Jean na ba Paul kule tunabakumbuka danger. Merci beaucoup. uyu mwaka n'umwaka wa mizero. Muri Bibiliya yindi ravuga ngo reka nsibyo nibwira nzabagirira na mahoro ninayajua yangu mawazo ngo kugira ngo mbareme umutima y'ibyo muzabona hanyuma. I know the plan. Kingereza nacho arokundukiza kaza kabiryoje. Ngo azipla. I have for you. Okay. Akangaka message ni sawa prophet. Abera bose turabatahije abi Yerusalemu ni Laodikia ni Pantokia. 2025 wayitangiye gute? Ubona mwaka warasojwe gute? Watangiye gute ugereranyije n'umwaka ushize? Uyu mwaka ntabwo nawe celebratinze n'igitsindo cinshi kubera kuko turi mu kiriyo ca bene wacu bapfuye ejo bundi kuri Noel kuri Christmas umunsi Yesu avuka. Abazayirwa baraduteye batera mu minembwe bica abantu bituma twambuka uno mwaka dusa nkaho tudakeye nabi. Ariko urumva ko Imana iduhumurije muri Yeremiya ko ngo hari agukurura ngo gukurura havuze gute akijambo ry'Imana hari ukuntu kaye kabivuga. Yindi ravuga ngo niyo mfite mu mutwe iravuga ngo nzi imigambi mbafitiye ni imigambi bazanira amahoro si bakururira ibyago nushaka uhagararira aho ngaho ahubwo ni imigambi ibaha amizero y'igihe kizaza. ni ukuvuga ngo iyo tutizera kugirirwa neza kw'Imana tuba twararabye kuko twari twihebye abavandimwe bari bapfuye abandi barakomereka bari mu bitaro n'ubu bari kuvugwa twambuka rero umwaka tudakeye pe. Ariko urumva message Imana yaduhaye iyi message yakwa Yesu dukomeje guhumuriza abantu rwose kabisa. Ariko fete umwaka watangiye neza kuva n'umwaka utangiye nta mvururu turumva. Iwacu barajya barakinga bagakingura ubu nyine bisa n'ibihagaze neza kandi twizere kuko uwo mupango w'amahoro uzakomeza waje. Ariko ino mu kizungu jana tulikula makuku make turi celebre takundi nyabakiga n'ubwo regardless of what tugomba kwishima mu bihe byose. C'est la Bible. Tugomba gushima. Hano baturikije amafireworks yose iraka abantu ntibarya wazugira ucyo ukamumva ukamubwira ngo barakurasha abana kubarazana amasasu kuri bonane. Ariko ino tibazarasa umwaka ariko uziruguru kera tugituye nyine ntabita bakaza barasa. Ikibazo nuko iyo bakaza barasa nyine amasasu hano baza baturitse bishashe twebwe turasa amasasu nyamasasu uzi sasu rizaryoha niko kumva umuziki. Umfure yaravuze ngo bikizira kabuyija ngo nuko bizabyica abana bitungwa ariko ngo bizabivuga neza amasasu nko kumva nkamashini gane bayigenze neza babayirasa utazi ko nta muntu uri bufe iziryoha ni nka kompanyema ni nk'umukunga wa kompanyema. Rero umwaka ino umeze neza. Abapfu rero nabo bazagenda bavugamo utuntu dushekeye bari kuba bakomediye beza cyane. Undi baramaje ngo baramaje ngo X okare ntiyamavuga ati gute X ifite imbaraga zo kwikorera kabiri izikuye he ati iyo misi ntiyo ibone kwikorera kabiri kandi nyine niko ubundi X ni gute utwaye bazamashira ngo X okibe ngo X ngo yikoreye gatatu kandi nundi wavuze verbe être ngo gutitanga bajetre ariko nyine numva être jetre afite reziba je suis gute kandi harimo tre niko bimeze. Nari gute verbe être ubwo abantu batayabumva igipfurero ngo yovamo je suis ntivemo jetre. Kuti verbe être yangashagamo je suis. Abantu benshi badukurikiye n'abantu bagiye biga mu Congereza iyo ukuntu être yo byara je suis tivumvika. I am nuko abafurero bari abana beza nuko nyine bagiye bagirwaho nabo ibyabayeho ntibabizi. Ari umupasiteri wansobanuriye kuva ibitabibaye iwacu nari naranze ikintu bita umufurero n'umubembe nama mbanga bose sans exception bose ariko no
mbaza umupasiteri umwe tesiku uku ni gute nyine numvaga byarandemereye cyane none uwo mupasiteri arambwira ngo buriya jambo Yesu yakoze ngo yasenze aravuga ngo babare kuko batazi icyo bakora buriya abafurere icyo bakora abatwica icyo bakora ntibakizi kuko bamenye ko turi abakongomani bagenzi babo kandi twese dukeneranye ati irankota nama numva ndabaririzinze simvuze ko abari ba parfum ariko kandi erere bafite nabo sibo ni ibihe byatugezeho nabo bibageraho umunsi umwe ibi bizorangira tubane n'abamahoro Revera Muyoboke rero tubwiye ubushize hano aravuga ngo yize kubabarira abantu ngo yarazi ngo mbere yarazi ko ico twavuganye nk'umuntu uza kugikora ariko naje gusanga harimo kwibesha nza kumenya ko izo twavuganye ahubwo utobikora kandi ngakomeza nkagukunda voilà niko bimeze ati hari igihe numvaga nutabikora bizaba birangiye noneho rero ugakomeza ukagira gute mbese nubwo wakomeje gukora amafuti ariko birasubira dusure tubane urukundo rukabayidinga nuko umwaka rero turabona utangiye umeze neza urakeye akayini uri muri uyu mwaka tanda yo mujinya uhayibona izovuka jewe ewana umuntu woza n'ibintu byo kugagisha uyu mwaka ayaye nta kugagisha ibintu byose birapashije reka tuwinjiremo turebe uburyo utangiye use nk'udusubirira inyuma turebe back 2024 yaranzwe n'iki tuyikomparinge n'uyu mwaka duhere uko watangiye nuko turebe ko bigenda tubihuza turebe okay 2024 yabayemo ibintu niyo bazabita ofete n'utuntu n'utundi habayemo niyo tuntu n'utundi amavenema habamwo n'ama evenema habayemo ibintu byiza habamo n'ibibi ibintu bikomeye n'ibyoroshe ni ukuvuga ngo haba n'umwaka w'uruhurirane rw'ibintu byinshi turi mu kwa kwanza gutya kwanza none gani anniversaire y'abantu baciye Mexique reka mbaririmbire akaririmbo kiringara lelo nde yakina mokili ezalaki journée ya molai famille mobimba tosepelaki pona yo ya Mexicain mulendaka mu Mexique leo njo anniversaire yenu joyeux anniversaire kuba tiyote benye balipitaka Mexique na benye balirudishwaka na wakafaulu na bengine bakarudi nukuvuga ngo guhera mu kwa kwanza ugeza mu kwa kane hariho movement yo ya Mexique abantu baragiye bamwe barashika babona imirimo abandi babaye abakozi bo mu rugo kwirirwa boza amasahani bafasha abana ayo makuru arahari none ganti woja gukora mu rugo babazungu se oye babene wacu pata babosi babatuwa kwetu tuseme sagisimi tuseme mimi naenda Mexique mimi naenda Amerika kupitia Mexique siniko sina mapapier niko sans papier kule na sans papier abaweze muitikia kufanya kazi sasa niba narahitiye kwa Mushenge uko nyine ndi umukozi wo kwa Mushenge nzoza mufasha kurera abana gibo baje mu mirimo ariko aramakuru ko muri uko kurera abana bagukubita $1000 urumva ko abapangayi baratandukanye ngabo ni sawa ngo bakaguhemba $1000 kubera ko warebye abana kandi bari kubareba ntibakwishura abantu muri Amerika muri beza cyane ni beza urumva kandi noneho abantu benshi bagiye muri Amerika bihurirana nanone nuko Biden nawe hari bishije igihugu company nyinshi zafunzwe kubera hahandi abantu bari basigaye batonda line kuja gushaka akazi line nkakujya ko mu gufasha cyangwa no kuko yafashe ekonomi y'igihugu yose yamashora mu ntambara ibiti nimba ubona nano dufite ubukene ni Biden hariko Imana yamudukuriye ishimwe kandi abandi barababaye ko jewe nakaza nsengera Trump ngo azotambuke kuva na bujya mbere yari umwira wanje ndamukunda
nanje nzamukunda Eh? nuko no ngo bigerega Yanga ejo bundi birabura. mu matora turapinga n'umuhungu umwe ariko Trump ntiyanga birabura ngo yanga ubugoryi bw'abirabura yanga amafuti yanga amafuti yabo uriya muntu ari gutya Ntabwo straight yanga- forward ntiyanga birabura ubwabo yanga yanga amafuti amafuti bagira ngo aye bazabahenda unaweza penda ubakie mpei ya watu na una papier aye tu hata siyo ni ukuntu abazungu baza badushuka bakaza mu bihugu byacu aha bakabyangiza tukemera yego ndetse iwe akavuga ati amafaranga muzamuhemba abanyafrika ni make ugereranije n'umuzungu wo gukorera aka kazi saya amafaranga wo muhemba iwe akabyanga abantu bakamava ngo Trump aratwanga nonoga abantu ngo bageririya basanga ibintu byarahindutse Biden igihugu yaragiharibishije ekonomi yagiye hasi ni ukuvuga ngo utuzi turabura abagize bahati nyine babona abo bana bo kurera nuko uyu munsi gaturi muri anniversaire hari n'abandi babonye urabona yemereye abantu kugenda iyo atabemerera abantu bose abo bose bavuga iyi anniversaire iyo ndirimbo ntubuyiririmbye Biden cyo kimwe na Trump hantu baza bagenda se hagenda gusa percentage nke kuriya nyine waruba uw'Imana yasinyiye kuzojayo habe niyo Trump yojaho n'umuhungu we akaba vice wogenda kuko when God says yes nobody can say no nuko gano no muri dutangiranye na anniversaire rero ya Mexique abantu baragenda ku bwinshi abandi bagarukira za Qatar abandi amafaranga arahomba hari abagurishije ibibanza hari abagurishije amacano hari abagurishije amazu hari abasezeye ku mirimo itandukanye bakoraga kubw'ibahati mbi tibabasha kugera ku nzozo ze donge nugushora kuri cyari gishoro ni nkuko ufungura iduka rigahomba cyane batangaga nkanga biratego hari abagendeye ku bihumbi 11 by'idolari hari abagendeye kuri 7 hari abagendeye ku 8 ilikuwa ina dependre na commissionnaire muko connecter naye kuko abantu bajanaga abantu yashiragaho ayiwe ashaka abantu bakoraga muri biriya babonye amakuta uri kumva no ibya Mexique biragiye birashushe ngo bigeraho ngaho birakatika urumva icyo ninki gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka cyaranzwe na Mexique abantu baragenda ku bwinshi abandi baragarugwa abandi barahomba watubwiye ngo iwe ngo baramugaruye bamwurije indege igaruka mukaza yumva yovuga ngo si inyagwa iyo iyiguye iyo nanone ikora accident ikoze accident za ndege zikora accident ntiworeka harabafasha amafaranga y'amakredi ibintu byaracitse ariko ibyo byose abahiriwe ni felicitation n'abahombye dans la vie bikovile bihangane igihe cyawe kirahari usikate tama songa mbele ili jambo mbinguni nasema najua mawazo yenyewe nawawazia nawazia ni mema si mabaya ni mema nuko ga ibya Mexique ribane namwe nanje urivuze kandi abagore nibo bakundaga kuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ribane namwe ngo nanje urivuze ngo amen ngo aho tutasobanuye ngo umwuka basobanurire yewe uri mwarimu duha ijambo ngo umwuka azasobanura kandi ari wowe bahaye ariko azasobanura iya gusobanura mu 826 aho uwo mwuka rero mu gusobanura nimba azasobanurira gusa ubwo azasobanurira n'Imana ibyo twavuze kutariko ngo akagenda no uyu muvuga butumwa baba batumiye ngo abwirize ngo niyo jambo Imana yarimpa ngo ribane namwe ngo naje urivuze ngo aho mutumvishe ngo umwuka basobanurira bazi no gusaba neza nawe urivuze ntasigare ariko abantu benshi ubu nyine bari mu gusigara bavuze amajambo ubu nyine basigaye batunga ku bandi bibo bagasiga basohoka bagakora tofauti umuntu akamasoma igipande cyo gutagetenga undi muntu mu materaniro buriya n'ubunebwe ibyo nabyo turabivuga mama mwongere mwigisha abantu kandi ako kantu ndagakumbuye ababyeyi izo bari mu mwuka cyari sawa cyane nonoga igipindiga cya Mexique gisa nk'igihamba hagutse ati haje indi kope ya Australia abantu ati Australia turagiye Australia gakuriya muzamu yumva nico gihugu kigira amategeko donc ningaho Farao yabungiye muri Australia bahora muri check up twe tuzaca muri check up ngiyo dosiye yaciyemo ibo bahora muri check up na check out ni check in na check out ngo ba checkinge gutya sinzi ukuntu nyine abantu nyine baramashije bamwe
ariko ntibyamenyekanye cyane byari mu ibanga byari mu rikomeye. ibanga samuhawe abantu bari babigize nk'ubwiru noneho baragenda kabiri kangahe intervention rapide zikorera mu mazi ngo bagire gutya ahantu gusa mu ngona babona abantu bale ni batu amaso so des animaux pensants bakashituka barirukangaga nyine bagiye ku intervene ni nabwo abantu bamenye ko Australia yafungutse. twamenye Australia ko yafungutse abantu bafunzwe urebe gufunguka ifunga ahubwo yari yafunze kuri aso gufunguka no Australia bamaze kwambukaga babashikirije ubutabera babafashe gute ni ukuvuga ngo barabaho ni ingona bari bavuga ati se bariya none n'abantu bagiye kuroba ingona cyangwa ko tuzi ko bazaroba inshanga abantu bagiye kuroba kuko ngo ahantu bambukiye ngo ni muri danger de mort n'ahantu ingona gusa ngo donc ni ngo kuri ile yanani y'ipatimo n'ahantu gusa ngo mu ngona noneho ngo baragendaga barabafata babashikiriza ubutabera ibaze ko na minisitiri wa Australia yabivuzeho ku makuru ati twinjiriwe bayifiltre banatwingiriye comme ça ifi ka crocodile bakora aga check up bamwe ati ni abakongomani abandi ati ni abanyarwanda pitu bigakuwa dega mais finalement balikia kugundura bigo na ibyangombwa nyine biberekana bari ko ari abantu finalement baje kubakorera deportation bakaba deporter wali warudisha wona chesa na Australia bali bapiga deportation mwa nguvu pale bakarudi no abandi bari inyuma takundi nyabaga nubwo twatuvuga nka joke nyine okay turi gusubira mu namateka ubundi muri critères z'umunyamakuru ibintu uzi ko abanyamakuru azatanga itangazo gikiriye haseka namateka bihangane babara imbaraga zo natubwira amakuru nyine ko izo nguva ari kuvuga rukuri cyangwa bazoze bampinga no abandi bari nk'inyuma bari ahitwa gutera New Zealand New Zealand gani hakurya muri Australia hano dahibagiwe harimo ba mabure bano banani ba matakayuru n'abandi benshi ngo bumvega amakuru ngo bumva amakuru ko kera hariya muri crocodile batakiya bahanyura ibo bari bataragerayo iriya niyo yari konva ya mbere bamakubita demi-tour barakubanutse kubanukega ati uje Australia ni amabuye ni umusozi uturirwa aberaga barakubanutse inzira ya Australia ngo bi ibirashize noneho ngo inzira ya Australia ishire abantu gabama bajaga urumva hari abantu bahombeye muri Australia abandi bahombeye muri Mexique jo bintuga byose byamagasa bisa n'ibitu affects kandi gakuriya abantu bose baravukana economy kuriba yangiritse tumeathirika yo barakubanusega nuko abo nabo tubahaye pole isho nibishabaye muri uyu mwaka iyo pole rwose twese turayifatanyije ari akantu yaravuze yuko economy dukeneranye abantu bazagira buriya ngo iyo umukire umuntu yubatse inzu nje ntaco mba nungutse uba wungutse kandi mba nungutse cyane nuko nyine abantu babigira amashari bazoyareke pe ngiye kubitindaho ariko dukomeza turakavugaho dusohoza igihe bikiraho kugaruka kwa abanya-Australia nyine bakubanutse Stella batejemo nguyu ninde burisha indege ni Stella ninde ugeze muri Amerika ni Stella ninde ukwesha umugabo ni Stella ninde ugiye muri Canada ni Stella abanyafurika twarakugaye twaguhaye zeruma stitaye ngo umurara wawe ni umuki ariko ibyo bintu wakoze ntiwakoresheje ariko muzamo umunenga nta integrite irimo kandi buri umuntu nome integre buriya yakoze ikosa rikomeye iwe hari ibyo baza bita muri niba ari muri ntabwo ari psychologie niba ari sociologie ibyo bita savoir être na savoir vivre hakabaho na savoir faire
ni ukuvuga ngo muri savoir faire ni ukumenya ibyo ugomba gukora ukamenya na boundaries zawe muri savoir être gisi yakwishi mu societe n'abantu bibiri avuga ngo niba bishoboka mugwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro kandi bakavuga ngo ibisitaza ntibizabura kuba ngo ari kwishana kuzabizana tibo wabizanye wamuhaye ifaranga zo kugenda okay sinzi twebwe gaswa tureba ibigaragara tituza tumenya iyo batazimuha se yari muri unseen word ibyo ni umwuka uzugerayo kuko iyo batamuha ziriya faranga tiyari kugenda none urumva batamuteje ikibazo bamuteje ikibazo gute bari bamwohereje ifaranga se yaragiye muri trip yaragiye gukora ubukwe mutubwira abantu muri comment yaragiye muri trip yaragiye yarasanze umugabo wiwe barasezeranye usezerana barasezeranye gute basezeraniye igisezerano si ngombwa ngo ribe riherekejwe n'amategeko ibintu tuvuganye nje nawe tukabyemezanya ibyo ni isezerano kandi tugomba kurisoza hariho promesse hakaba na alliance ibyo bintu biratandukanye ni ukuvuga ngo ikintu twemezanye ndetse tukanagishoramo ariko uzi Frank byamukostinza amafaranga angana gute Stella ntitumutindeho numva yonzamurira isukari ariko ntitunamutindeho mugani wawe abantu bose ntituzemera cyo kimwe kandi nawe ko ndumva waje kuba ntabwo ari nje ni umuntu udukurikiye niwe ndi kubariza sinje wewe urihe je ndi hano muri studio okay sawa Stella nuko badukurikiye Stella hari abavuga ngo Frank je ndabwiza abantu bavuga ati Frank nawe yashoye mu muntu atazi ico cizere yakigize ati gusa nyine aho naho hari amakuta bazavuga ngo yaramusomesheje kaminuza hari gusomesha umukobwa umwana afite za muzitsa iyo asomesheje babyara bawe bishibuse umwana wa nyogosenga uko Frank ntababyara bafite yosomesha aho naho nanje hari ukuntu ntamushimyeho jewe sinosomesha umukobwa w'abanyanaka fille d'autrui harya nturubaka sindashitsa papa zero niwe iryo zina riba fiancé zero sindashitsa ariko kandi Frank aho nawe alicheza ntiyazi kintu muza mubigenza gute ubu nyine vuga ngo utaragurira umwana ubwo nimvuga abana ni terme y'abageni utamuguriye iPhone ntacu hawukora iPhone niko na investire ni company ndi ku investe samo ni company uri kumuheza ngo azayifotoza guha amafoto kuoana ni business na intere ni kuzala make kujenga familia tukubaka umuryango bile bya ma iPhone 14 16 siwe bya ni 16 sasa hata 17 inako hata na 27 itafika sasa tutaendelea mubile kisha si bya dunia bitapita na ndio maana mnafaa kukumbuka wibuka umuremyi wa misi y'ubusore bwa ibindi bizoshira ni maua rero reka Frank tumurekera aho ngaho na Stella kuko nyuma yabwo bazanya uwo mwuka wamye wandukira abakobwa banga abahungu ibintu birashika inzira zaranyereye uri mu gutekereza kuvugisha umwana ukamate se yogira gwa Frank babaye umugani wabaye umugani yeraga niko imigani yavuka wabaye umugani ni ibintu tutari tumenyereye umuntu kuvano akagutegera ukagera muri Amerika washika ukamumukwepa ariko tukiraho nkubaza ikibazo iri jambo rikoreshwa ubu ngubu tubone gukomeza n'uyu mwaka ngo abakobwa mbese abakobwa bubu nyine bakunda cyangwa se abahungu bakunda umuhungu uri hanze abakobwa bakunza abahungu bari hanze abahungu nabo bari hano bakunza abakobwa bari hanze bya bintu ni gute tuko mu monde ya benefice sai hakuna upendo amuru hakuna na basi kulongo vyake asefiana se mimi nakupendaka ni kubyemera nawe jewe nemera ko nta rukundo rubaho habaho inyungu kuva na kera ariko niko byahoye ahatari inyungu
nta rukundo ruhari. kuko mbona bablaminga abasore Mm. ariko kuva kera Mm. abagabo bashingiraga umwana mu bakire ugasanga izina bakunda ukize ryavuye aho si ry'abanyamurenge Ni na- ry'aba- na- ni iryacu aho aho babakire Eh. banyabakire none none uvuga ngo ntawashingiraga n'ubundi adashingiye muri wa muryango ufite inka fala ni ukuvanga ibintu byose muri nomo zahozeho byahozeho ubu nyine gusa nyine uzi itandukaniro rihari ni ni uko umuntu ashaka muri amerika abantu batuye mu minembwe bakabimenya abatuye muri katare bakabimenya isi yaregeranye ariko na kera umwana yashingirwaga avuye mu ruramba agiye mu minembwe bakavuga ngo ngo iwabo ngo ni abakire ngo batunze amajana ariko urumva ko kamenyeka byamenywaga n'abanyarurambo n'abanyaminembwe bacuye n'abariya bashingiye ariko ubu aho nyine baraye bagenda aho nabo barabimenye ariko kandi amakuru ntiyage ubu nyine save the date iri gusohoka nyuma y'isaha ngo nuwo hanze ngo nuwo isi yose ikabira bimenye donc amakuru bakama yegeranya uyu mukobwa c'est comme ça ibintu ugasanga rero bigiye monde ya benefice tuko mu monde ya benefice ilikuwa hivyo kutoka kitambo tuko mu monde ya intérêt iyo si tuyikundi si ya intérêt unayo formule ya intérêt jewe ndayishigikiye si ni ya capital fois to fois ta fois ça prix de vente égale prix d'achat moins bénéfice na hiyo ilikuwa kitambo si ilikuwaka abikwe sayi dukomeze ya nanivuze ko nyuma ya Frank abandi bantu benshi Frank na Stella abandi bakobwa benshi banza abahungu abandi bahungu benshi amakwe yarakomeje ibyo bintu rwose none byagiye kugera nko muri ukwezi kwa 10 dushira mu mpera z'umwaka hama haba noneho ni vibe serwakira habaye igihuha cyo kwangana uwo mwuka nawe ntiwari mwiza tusize muri 2024 tukajabuka oya ntiwajabutse uyu mwaka wabaye umwaka w'amacano hafunguwe cano n'uducano na za nyarucano na za nyina w'amacano ibintu birakomera kugeza ubwo naje mfunguye noneho kanagumye kwishyate se nagireho cyane nkabona ngo havutse cyane ngo nkorera sabuwa senzoza guma nkorera abandi sabu jewe uko ndiboye nkorera nduguma nyine gufikiriya ngo buke ejo bundi muku munani le 27 juillet 2024 nibwo naje gukora ikiganiro kwa TikTok hatiwe kandi navuye mu rugo ndavyo mfite ngo ngere muze tese wokora cyane namambwira TikTok fungura cyane namagora kantu ka advertisement ko kwa advertisinga nyine cyano nishanza chaîne muji abonner mu aimer mu partager bien ville twama tugendana hari kano ka restaurant ka mwiki kitwa gute niba ari Max Wate and ni landmark ngo dushikega dushize ama email turafunguye n'ama password nuko cyano ga yamitangira none ejo bundi nabonye ga YouTube yanyandikira urwandiko ngo congratulations ngo wabaye umupatena none uko iminsi yose sinyariwe YouTube nayo YouTube kuyabaye gute yaragireka kwire uko konti bakaza bambona none ejo bundi banyandikiye urwandiko kuri email sindabasubiza ngo nabaye umupatena ngo AdSense ngo byarangiye ngo urashobora gukorera amadolari noneho uyu mwaka waranzemo amacano yarafunguye iyawe yitwa gute yitwa Nguvu TV show turitiranwa ni mazina yaje ubu nyine ga uyu mwaka niho haje rira jambo tuzi mu Rwanda bagiraga itereme ngo ni gira inka munyarwanda ubu ni gira cano munyarwanda ni gira cano ubu ndabyagira inka kuko cano imwe cano ukwezi humwe hari abagura inka 5 cyangwa 10 bitewe naho ugeze inka iri cheap cano irahenze ni ikibanza cano ni ikibanza kandi ubutaka buza bugenda buhenda sero nuko iminsi igenda wogura ikibanza tuvuge muri izi ntangiro n'umwuka wo kuzigurishaga waraje uyu mwaka ushize hari abantu ga babigize business azagenda agakora cano akayikubita yamara kuba monetize akayishira ku isoko
ibihumbi 3 by'idolari 2 akaba arabiriye. ubwo abafite amafaranga yabo muze kwandika tubaheze tuba linking turabafasha kuzibona. zirahari nuko none amacano aravuka azamu ibintu by'utuvuyo turaza kubigarukaho nyuma. Ariko muri uyu mwaka kandi dufite abantu benshi nk'abangahe hano muri East Africa bagejeje 1 million subscribers amacano. Hari uwitwa Israel Mbonyi, uriya muhungu nawe ari ku rundi rwego, asigaye atuye nko muri Merikire ntakiba kuri uyu mugabane. Aho hari Isimbi, ese ni Isimbi hajya Simbi TV Isimbi. Hakabaho ngo ni Red Blue Jade. Abo bantu ni channel zivuga ururimi rwacu zagejeje 1M. Ni channel zivuga ururimi rwacu, abumva Ikinyarwanda n'Ikirundi n'Ikinyamurenge byose ni kimwe. Bisigaye ari kimwe nzatunga rwacu mwese muzamwumva ko ari kimwe. Abo nibyo bikupi bitatu dufite byujuje 1M subscribers last year uyu mwaka ushize wa 2024. No hari abandi nabo bagejeje 100 subscribers cyangwa se ibihumbi 100 by'aba subscribers abantu babakurikirana. Harimo uwitwa Frank Eme ubu ashaka ni Amerike. Turiko Frank twarabanaga muri quartier hano Ikayonza. Ari peti mage niko namwambia banaimbaka hivi. Kuna imba phone niko namukorije. Uliza hata tunaweza muita saa hii. Uko sure? Saa hii mu interview. Hata akiona hii nani akomante. Aseme kama niko nadanganya. Akongali peti mimi namwambia banaimbaka hivi peti. Usitie kavuyo hapa, ingia hivi. Usiende saa hii make ifoke nilombe audience njoo nifike kwake. Bitu binashanja kama shewe. Njoo mara muhimaisha usineglige mutu. Ayuwe fitire gina mubeba munini. Bamwitwayeho nabico gihe kugira ngo twumve ko iyo guha audience. Ntakundi kumwitwaraho nabi kuko nanje nari ndaho. Nari umuturage wo muntara. Nani impfumyira aho ngaho. Nuko hakabaho uwitwa Papa Legend. Papa Legend nawe ari mu bantu bacu bujuje 100 subscribers. Ariko habanza kuza ibintu ngo chano ngo bayibje ngo bayishimuse ndetse baza kwivugaho na Gaston ngo bazoza kuvuga ngo umuntu ngo wakoze ibyo bintu biragenda abandi ati bara subscribers baraguzwe ngo bushe tugo tugireho cyaga YouTube ga sikamao kamarampaka yamisa ndacagikombe turahwera abantu bari bapise ni benshi ngo tugireho cyo twamatubona abanyeshari baraseba kandi hari abari bishimye ngo yavuye hari abari baserebe ngo rekabone ngo azayicara asebya abantu ariko buranda ibintu byakuvuye mu kanwa none uko ibintu mpamvugira hano ndakubleminga wanshizeho imbuga itakuvuga ngo mbivuge se umuntu afite droit d'expression ibyo wavuze rero abantu nibatabyumva erere ni yako nuko Papa Legend nawe abarayujuje nubwo abantu babanje kuvuga ngo ariko arakora ubu ngubu ni umu legend by the way. Uwa gatatu ni Afrimedia directeur Gabriel cyangwa se bamwita ngo ni directeur Gabriel sai mangali mufete sai tungali mufete bado hatujafete mage tutaeba kwa mchoma ifoke ni kule kuinyama ya isheme tu amweze mwambia muko mufete bado sisi hatujafete barabiza abakunzi bacu ko tutarafeta rwose gahunda iraha imbere urumva ko aboro abantu bagiye batera intambwe ku byacano. Nanone muri uyu mwaka habaye ibitaramo bitandukanye ama live concert navuga ama live recording i Rwanda zarabaye. Mbonyi yaje hano tihari mu kwezi k'umunani mu k'umunani habaye igitaramo cya Israel Mbonyi bwa mbere breaking akuza muri Kenya ewana ino mu baswahili actually dusubiye inyuma ho bukeya Mbonyi umunsi umwe
akora indirimbo yitwa Ni Nasiri ngo akore Ni Nasiri gutya yamushiftinga yamimukura ku rwego rw'abanyarwanda n'abakongomani imushira ku rwego rwa East Africa araharenga ubu nyine ari ku rwego rwa Africa ariko nawe mugana wa mugabo ngo iso ntakwanga kwita nabi yari yayisenye n'izina yayise neza Ni Nasiri na Yesu Mkwa mnana ari hano abanyakenya bazavuga ngo batuambie iyo siri. Ngo atuambie iyo siri ni gani. Do ofete ari mu bahanzi bake ba gospel bafite 1M. Ya. Tugereranyije ni bake kandi batangiye kera. Ariko uyu mwaka Rose Muhando ntarageza miliyoni 2. Kandi Rose Muhando naravutse sanga. Ariko Rose Muhando nawe Rose Muhando umenye ko ntiyakoreraga kuri channel yiwe yatangiye channel yiwe 2019 after 1M plus rwose yatangiye 2019 ahubwo ari mu bantu bahise bayuzuza vuba cyane ko nawe agira abaloyo biwe abantu bose baba millennials n'abandi bakuru voilà n'abantu bamuhana uri kumva muri ico gitaramo cyambonye cyabereye hano yaritabiriwe uburyo yakiriwe uburyo audience yari imeze n'igitaramo yakoze ya performance neza abanyakenya baramukunda mbonyi aho fete twebwe abanyamurenge cyangwa se reka mvuge n'abanyarwanda ari ukuntu tuza turebera umuntu nyine local tituza twemera ko umuntu akomeye mbonyi haiko local ule ni international upende usipende ntabwo mbamuvugira twebwe nta muntu ukomeye tugira nico kibazo ari jambo nakubwiye ntituzi donc hierarchie ukuntu igomba gukurikirana ubu nyine ko amanitora ngiye guhamagara mbonye ngo bite wa ngo none ngo ko wabuze ngo ni gute yewe mbonye umustar uzo wijira yo kwita basi mbonye ubu nyine kwinjira kwa Ruto n'ubusa kuja kwa president ni ibintu bimworoha yaraje abonana n'abantu bakomakomeye bakomeye ba Kalonzo ntibari muri concert aba ministre batandukanye bari muri concert bishaka kuvuga iki kuriya hari ijambo riba mu migani ngo ituro ryango rizaku okay bazavuga muri biye y'ikinyarwanda bavuga ituro ariko mu kingereza bavuga gift ngizakwichazanya n'abakomeye ntabwo ari sadaka izingi yo mwisapo ni hano management kugira mu mutwe uriya muhungu abakurundi rwego titwo kuko yavuye hano titwo mutindaho Imana yamutinzeho Mungu alishasinye ule ni grande star mimi narudi n'ubu tuvuga aracari hano ntarata no ngo yasoreje umwaka hano nukuvuga ngo jamu yari yabaye yo kuja mu mujyi ko muraje ngo kwa cyaci ngo muri cyaci tiyari kibaca ngo kwa Israel ariko yavuze ko ubunyine muri iki gitaramo giherutse ko Churchill yamudisappointinza mukorera umuziki nabi reka gitaramo cyari kimeze neza ari kuri stage yararekaramye ati rwose mumpe uruhusa nzaze mbataramire bakorere mbere ku muziki cyarico voilà ufete buriya uburyo mbonye reba umunsi yakoze amateka yuzuza arena buriya hari shift hari urundi rwego yagiyeho gusa twebwe nyine twama tubifata ngo mbonye ngo yujuje arena nyine twama tubisiga aho ngaho ariko iriya arena abantu bose ntibanazi bari iki ni stade wow ngaho uzotumira abantu mu gakanisa tureba bakwita stade urafika ku niveau ya kuyalisha stade abantu nzi Kinshasa bujuje stade de Martyrs n'uyu nguyu Kalambali Werasone abakongomani ntibarenga bane kandi urabizi kunda Kinshasa igira abantu nibo bujuje iri stade de Martyrs yambonye we yahise akora za tour East Africa yose arayizenguruka nataragera ngira ngo ni harahasubira ni muri Ethiopia no muri Sudan ariko naho azaojaye twabonye afite gahunda yo kuja muri South Africa ahubwo reka kubona ama comment abantu benshi bavuga ngo kujya South Africa tunakungoja abiriye azoge aiwe nakubwiye ngo mbonyi il n'est plus munyamulenge nimvuga ngo il n'est plus munyamulenge ntabwo yahinduye tribi yiwe ariko niveau yake tusimwangalie tu nuwabantu mbonyi n'uwisi
takirwa nyina nasi ntakiri uw'abanyamurenge ntakiri uw'abanyarwanda ni uw'afurika karasavinga isi nuko dukomereza 2024 turi kubigana ku musozo uyu mwaka abantu bagiye hanze naje gutya nagarukiye gutya ku nkingo narengiye niba navuga ngo Imana ngo yakinze ukuboko cyangwa ko ese uko yakinze ukuboko cyangwa yagize uko twavuga ngo yangize gute Imana yakinze ukuboko cyangwa no ndabicuritse naje iki takundi nyabaka bagiye gushima Imana babyaye ngo twagize ibyago naje gushana ariko uyu mwaka nuko ugenda abantu baragiye nuwo kazugira kugira ngo safe jani ngugereye amahoro waranzwe na safe jani nyinshi ngo Rwanda to Canada ngo Kenya to Australia ariko Australia ntibagiye benshi na Kenya to Kigali nayo yagiye na Kenya to Kigali nayo yaragiye ngugereye amahoro twe tukagira ngo Kigali abandi ngo Kenya to Kampala to Uganda niba ari Uganda status muyandi magambo zariho tudege utudege za safe jani uyu mwaka waranzwe na za safe jani abera baratraverse mwaka bikomeza kumera gutyo kubera ko Kayore hari ukuntu bari baravuze ngo hari umusaza umwe bari baravuze ngo naje hanze ngo abantu bose bazo ngo hazampaba igituri kubera hanze niwe wari ufashe iby'abandi oya sinobitindaho n'ubuhanuzi ubuhanuzi ganta uzuba cyangwa niwe wabikinguriye ni nkaho wakinguye imiryango ni ukuri nyuma yahagendeye kariya mu muhanda dutuyemo hamaze kugenda ingo zorenga 50 reka kandi no mu yindi mihanda mushaka undi nawe mubwira hari undi nawe bavuze ngo nagenda ngo 2024 ngo abanyakenya bazaza ngo se 2025 hazaza ngino habaga bakongo ariko iyo foto ndayikumbuye nta mukongo urino nanone ganti twaje gufata citizen ya hano turi muri transit iyo foto ntiyomera neza hari abakongo bubatse hano muri Kenya batuye nk'abaturage okay ubwo gabo abona abaturage abona abanyakenya samye niko kutraje ndeza jengaye unaweza jenga na uende urudi okay business ku kadre ya commerce la niko na wewe lakini bya kuikala se nikamate nani nationalite ya huko siwezi omwe ni rentre kupale sasa hii hauna nationalite ya sina nationalite meni abanyakenya bazabaza ngo bakongo ino habaga bakongo ntabwo ari uko abakongo bagira nationalite nuko dutuye gusa turatuye ariko kandi banayo atuko banyake tuko ba étranger ba mingi mushi ni ba réfugié yose nagantiriza ari sounding neza colonel Makarika yaravuze ngari ku muhungu w'umunyamurenge uzaba wicara ngo ni impunzi ngo ntaze yumva isoni tiriza ari sounding neza nari ariko niryo ariko na Yesu yabaye impunzi hani Misiri hahijya kuri Canada yaciye kuri Canada de Suez kuri border nkuko so duca bubisiye Yesu nawe amamusha kuri border hari kuri Canada de Suez niho ga Misiri paka ni Israel Yesu arashoboka muri Egiputa arahunga kubuca arahunguka okay dukomeze ubwo tugiye gusoza uwo mwaka twinjire muri 2025 muri 2025 cyangwa se 2024 sorry umuhanzi bidasanzwe ari umuhanzi bitango ni Meddy yarasanzwe aririmba indirimbo z'amapenzi chanson patriotique indirimbo nyarwanda ngo buce umwuka wera aramutungura agiye Damasco ati guhera none zuririmbira ijuru ngo yabaye mu gospel Meddy yaremeye yarakishijwe yarabatijwe mu mazi yewe pasteur dore nanani na Nyabitangaga yarabatijwe ejo bundi comedian sinani njole mubatizaka nani apotre Christophe nilibabona biko mu maivi biko na lambiga mu maivi basha mubatiza umwaka hakijwe abantu benshi abastari
barabatijwe abandi bavuye muri sekira bajoininga uyu mwaka esheshibwo nani nawe yagarutse muri gospel uyu mwana Kingieri sibwo yari ntizwa yari yabanje gutoroka aje mushisi ngo bucesa bimukuramo ariko ni nko muri uyu mwaka yari yarapoteye arakubanuka ariko ni nkuri ya wundi oye yakubanutse muri uyu banza ariko yakubanutse vuba ntiyatinze ntihamuryoheye ni nk'ibyo hari ibintu byinshi twobimara umwaka iminsi 366 tubisimbuke tujabuke hano reka tujabuke muri uyu mwaka nukuvuga ngo watangiye guterera uwo mwaka rero nukujagenze nivyo bintu bigaragaraga byagiye biba habaye amakwe menshi muri aya mezi abiri asoza umwaka kugeza nejo le 28 twari turi mu bukwe za December après Noël turi kwa mu mariage nukuvuga ngo habaye amakwe n'udukwe aba diaspora bamwe bashatse neza abandi nyine barashaka nuko semvuze gute sogokuru wa Karuci yaravuze ngo dufite ubukwe ngo tukagira n'ubundi bukwe amakwe gakuriya nayo aratandukanye hari ubukwe twabayemo n'iposho ariko ubukwe bwari buregeye twanye tunywa amata neza amata arasaguka mu bukwe Nairobi Christian uyu muco w'amata mu makwe ni gute aya ni amata yarajyoshe uzi ko wazunywa ivera ukamumva wosoma Ufunuo wa Yohana nico gitabo gakigoye ngomba gusoma uri relaxinze amata kuri azatera imigwi myiza donc habayemo amakwe menshi ibindi mugende mutwandikira muri comment ibindi twasize ugabza 2024 muzandike hano muri comment nawe hari ibindi uzi nuya mugabaza ibindi atubwiye bikeya ariko twandikira ibindi uhaye wumva nawe twese twingaginge ni wa muryango umwe wa Free Media Live n'ubundi dukomeze twimerere neza iri joro haraye habaye ibintu The Ben yarayafunguye umwaka neza The Ben no namye mbona ndagira ngo nico cyatumye YouTube naje nyandikira message ukugacha no yaje ngo nayirazwe yememwe no nagiye ku sinzi ukuntu nagiye kuri internet ngufungura insanga abantu bari live bari gufollowinga live igitaramo cya The Ben 150,000 ikwa 150,000 15k njo 15k aho ni kuri YouTube ntabwo uri indani siyaenda ku Instagram arena yari yuzuye arena ikuna yala abengine biko inje kandi abantu benshi bari bafite amashaka ngo The Ben yarazimye ntabwo azosubira kugira gute ibintu nk'ibyo ese abantu bazazimya abandi gute Yesu ni uzukanda kuri mixer mugane wa mugabo hari umuntu nzi yari afite amashaka menshi ngo The Ben ngo tazobona abantu muri arena n'abandi benshi bagiye babikomanta ariko yari yakoze amateka arena yaruzuye irasaguka abantu barameneka kandi gitangaje nawe yavuze ko agiye kuza muri gospel nawe karaza ni nkaho nawe agiye kuba pastor nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha nzi kuririmbaga unashangala hebu imba kidogo ndakupigia chanson moja umesema ulifundisha Frank hebu imba kidogo tusikie gospel ama chanson patriotique unaimbanga gani mimi naimbaga gospel sasa mbona unauliza okay nasiki okay haba indirimbo zitarimbi ngaho ririmbizo zitarimbi twumve kiriya kindirimbo like ama ya kuanza mwaka iwacu ni heza hari umuco uzirico inyarure minga zitashe nibuka numva shaka hari shetani mwumvishe ndirimje abantu koza mvuzi wacu none uko ico ni cyaha nibuka numva nshaka gutaha iwacu ni heza narangiza ngakumbura ngatekereza nkibuka byabiye byiza twagize twicaye kwirango turangiza imirambi iwacu neza ndibuka byabihe byo mu biraro turagiye dushoye
iwacu harya ni ya ndondo none se urumva ndondo turamusuhuje turamuramukije cyane iyo Legend ndirimbo wacu. ndayikunda by the way Mm. iyo niyo ndirimbo nza nsubiramo niyo ndirimbo itari ya gospel nzi na Debu Kongole nta yindi ndirimbo nzi itari izi Ya nizi. dukubitira ka gospel ariko gatangira umwaka gatangira umwaka hari akadirimbo maze iminsi kamfasha kavuga ngo ta piano iri muno noja gutera ijwi ryo hasi alo uriya kiyoguha n'iy'amashusho nafate k'iyishusho twumve note ya image nilijua utatenda ila sikujua ni kwa namna hii Baba nilijua utafanya ila sikujua ni kwa namna hii umenishangaza ila sikujua ni kwa namna hii. Happy New Year abantu bose mwinjiye muri 2025 neza nta gikuba nta bindi ibintu bimeze neza ibintu ni salama ari n'indirimbo mu Bogora yaririmbye muri uyu mwaka iramfasha kandi nayo yarakunzwe cyane ivuga ngo na mu Bogora yatangiye umuziki kapo ya mu Bogora yatangiye umuziki 2025 kapo ya mu Bogora na makapo menshi ariko na kapo ya Cici nabo baratangiye kapozi halo kapozi nije uburaga kapo naje ngo nyanje nimbona kapo naje nzamanyanja kandi ibintu by'amakapo biri mu gufatisha siona Ben Sali toka kama alarm asha kuwa star iko naenda Canada Australia okay sa representa wabunyi ayatoka me iko na branch yake alijitenga kidogo urabona Pastor Ben aracyari umuyobozi wa alarm bunyi nawe ariko kandi hari ukuntu nyine afite indi branch ira ministeri yiwe n'umugore wiwe ona nani papa mwalendaga nani Etazini Daniela na bwana yake sinabo barakwaga igosa mesha bakia kula Amerika mon cher kule njo mu monde she tuko tumuluyenge uko atuye monde iko wapi kavuyo abantu bose dusize ibintu twavuze ibintu za 2024 twabirangiza tuvugiye kidogo ngaye tuambie unaonaje umesema prophet nguvu 2025 predicting atwumva ukuntu wabona uyu mwaka ko ndabona abantu benshi bazoja hanze mucandike regardless yo kuvuga ngo Trump regardless ya kusema se Trump ashengia ku pouvoir wandike abantu benshi bazoja hanze ico ni cyambere kirasenyisha ica kabiri uyu ni umwaka w'ifaranga ese nkico buriya bari ubuhanuzi ubuhanuzi ni ukuvuga ibintu bizoba bitaraba jewe gasindi baba hanuzi n'ugukadiriya ariko kadriyage ni prophecy mwetu mwize uko hari umuntu wizera rino jambo kandi izera maze ubona utapata cha mtema kuni cha kwenda nje ikindi ni umwaka w'ifaranga ifaranga zose twabuze muri 2024 Imana yazikusanyirije muri uno mwaka hari umuntu twaganiriye kare mu gitondo nje muri studio twanya akomeza kumbwira ngo iwe 2024 wabaye umwaka wiwe kuruta abandi ngo ni nkaho nta kintu yagambiriye na kimwe kitagezweho ngo ahubwo byarikuze uko ganone nkuwo giwe muri 2025 zizi tripla akira imigisha yawe receive in the name of Jesus mashakalaba akantu katrendinze kamusabwa we ngo akira makuta okay gusa nyine ikintu nashishikariza abagenzi banje bari mu bitangazamakuru comedy film ndetse n'ibikorwa bitandukanye
tugende tugire spirit of excellence gukora ibintu Byiza. niba umashije kuba umusirikare b'umusirikare tubishiremwo ikinyamwuga professionalism please uku dufite abantu abamenta baruzuye ikibazo nta muntu ugikeneye kuba mentored kandi ndi wo kwimentaringa wenyine ngo bishoboke wokora recherche nyine personnel ariko ugomba kuba ufite mentor wawe role model ukwereka uko ibintu bigenda so nasabaga abantu bose cyane cyane bari muri media yacu ndetse muri industry ya media especially iyi message natuma ku banyamulenge bebiko mu media twinjizemo akantu ka professionalism discipline teamwork na cooperation du coopérative donc du coopérer donc tu collaborer juu premièrement si bote ni batoto ya baba moya ali ni baba wa mbinguni tunabemera mana hafi ya twese mafarakano tuache matengano tuache wivu tuache niba kama kuko kitu yenye unanishinda si unafanya si uko producteur mimi nakuya hapa nakwambia kaka yangu ne unafanya kai ukanyereka naje ejo bundi nkereka abandi tukazamuka ibi bya kufanya bya kuingia live naweza anzaye abari imbere bafata ukuboko abafite imbaraga niko bibiri ivuga ngo bafata ukuboko abananiwe kuriya umuntu uzamumva ko afite iyo yageze ntaharagera ugereranyije naho yakagomba kugera umuntu wumva ko azi byose ntacazi ugereranyije n'ibyo yakagomba kumenya umuntu uzi ko yakoze ibyo yagombaga gukora ntabyo arakora ugereranyije n'ibyo yarakagomba gukora donc tukuwe na ile esprit ya émulation c'est le fait de se surpasser pour dépasser les autres kuvuga ngo ni acte ya kujitambuka we peke njoo utambuke wengine sema kama ulikuwa unaomba une fois par semaine uongeze 2 fois njoo upite ule wa une fois unasikia nimba ku rugero wara savingaga 200 savinga 300 kuko uraba witambutse uraba utambutse n'ujya wa 200 émulation ni nka si compétition comme telle kuko compétition muri compétition simbaya compétition simbaya ariko muri compétition azazamo nk'ishari oya iyo nimbi compétition iri mu ishari si sawa ariko iyo bita competition ubwayo hari fair competition okay kurushanwa gukora ibyiza voilà kurushanwa ni muri yo cadre rero abantu rwose nukora ibyo bintu ukagira discipline ukagira professionalisme mu byo ukora ukagira kiasi ukamenya boundaries ukagira icyo bita savoir faire savoir vivre na savoir être ibyo bintu bizagufasha ikindi nanone navuga ibiri privé tubirekere muri privé ibiri public kandi urebe YouTube ukundigira ubwenge iyo uje kwa uploadinga nk'ikiganiro izikubaste se ukeneye ko ibi bintu ari abana bazobireba cyangwa ukeneye ko ari abantu bakuru kavuga ati sa abana saho ukemeza aho ibi bintu ukeneye ko abera bose bo mwisi babibona cyangwa ni bakeye donc kuko baba bazi ko iteganyije n'uburyo bigira privé cyangwa ukabiha bushaka cyangwa ukabiha isi yose ukuvuga ngo YouTube bariya n'abanyabwenge YouTube yonyine yari igomba kutwigisha ngo nibyahishuwe YouTube niko Eboy yatu ni byahishuwe papa Eboy nawe turamuramukije ejo bundi yatanze nawe yazamutse muri 2024 ni yazamutse nabonye yatanze n'ibikombe sinzi kandi niba byari biherekejwe n'amakuta cyangwa niba ari byari bikombe bimwe bya Nebukadineza rero ni nguko biriya ni amashimwe ariko namashimwe yatanze amashimwe kandi ishimwe ntiriza riba rito none si shimwe biriya bikombe sindamenya neza ariko
to you ili pareke eh. make vilikuwa mavide, vilikuwa bidaji. Papa boy, sina probleme nawe, menisikiaga vile. Ya, nuko rero icyanyuma nsoza kubemera amana. Cyane cyane abitwa abayumbi. Umurimo w'abanyamasengesho ni ukunga abantu, ni ugusengera abantu, ni ugukomeza abantu. Ariko muri uyu mwaka ushize habaye ibintu byinshi, batukanye na pasiteri, gucamwa imiryango, ibyo bintu twabisize, twajabutse tubisize. nta kavuyo muri 2025. Ukileta kavuyo tunakutenga limoya. Abantu bose bagenda bakora ibintu muri discipline. Pasiteri ngo ni gute empty garso unakuya ngo pasiteri ngo numujama wanje. Weye uko fu pasiteri revera pasiteri mwenye balipakalaka kwa mafuta anadirige plus ya 100 personnes nao tu kapenge unakuya tu hivi. Umujama niki Umujama tonke ni umuntu wawe, ni inshuti, ni inshuti ariko nuko ari terme y'abagenzi ariko ni inshuti. None se Ebu niambie kwa ni inshuti, ni inshuti bien sûr. None se muri administration unaweza leta bill? Nauliza kwanza tuelewe umujama niki. Jama ni umuntu wawe, umuntu wawe. None ariko habaho jama hakaba na rafiki, habaho jama na rafiki. Haina shida. Niba uri umujama wanje ubu nyine ukaba pasteur ejo mu gitondo, ubwo bujama buzashira. Ubwo bujama bufitaho tubukorera, ariko hari imbere niko mtu mwingine, niko mu mafuta unakia ningiliaye. Nitujare imbere. Nico kibazo wavuze ngo tuzatwemeraga ko umuntu yakomeye. Uko naona saa imbonyi. Mbonye shafika kunani ku niveau ingine. Awezi kuya tubusubuye mbonye nashaka kuba utampaka wapi. Shaka kukubona. Ndameze yaratubwiye hano ngo umuntu ngo uzusaba audience. Ntuzo mwagara umuntu gusa ngo ndagushaka. Ngo ko ngukeneye nguri hehe. Voilà. Nibyo nashakaga kuvuga. Ndituvuze ngo abapasiteri bagende babe intare. Kuba umupasiteri uri friendly, ukunda abantu, usabana n'abantu, it's okay. Ariko kandi akavuyo si sawa. Ariko kandi mponya n'abapasiteri ni gute uri umushumba abakristo bazasaba audience yo kukugeraho. Niwe mpambwira wewe. Banalipa pesa. Umukristo barizwa mu rusengero rwanje. Analipa audience njoo kweni wao. Audience ndio apewa appointment. Ile ni bubandi. Bubandi ile. Si bubandi, hiyo ni biashara. Biashara gani? Sumuntu niko mule, mimi napanaga ofrande mule. Mimi napanaga NDCM mule. Mimi napanaga nani kama niko muimbaji mimi naimbaga mule. Sasa mimi nataona pasteur. Mimi napita kwa secretary. Nataka kuona pasteur. Pasteur nana secretary ana il faut que usinye batubwira uko ibintu bimeze, ni nkaho ikiganiro cyacu tugihiniye ahangaha ntitwobirangiza. Ni byinshi. Reka mvuge ngo nguheze niba hari ico wumva usize uhita ukivuga ubundi dusoze 2025 dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Uzababera umwaka w'amahirwe, uzababera umwaka. Hari umuntu wambwiye ejo bundi inshuti yanje aravuga ngo ntakwifurije amahirwe kubera umugisha, kuko umugisha no kugira Yesu kera uramufite. Tahubwo ugira ifaranga. Ugira amahoro n'ifaranga, ibintu bigwire. Kuko Yesu turamufite n'umugisha turawufite. Ubundi Yesu niwe mugisha. Ubundi Yesu niwe mugisha. Kakera uramufite. Theo yaravuze ngo abanyamugisha nabamenye Imana. Kandi turayizi. None yongereho kuri ibyo bindi. Exactly. Ijambo nobwira abantu muri 2025 cyangwa se 2025 no kuvuga ngo tugabanya amajambo twongera ibikorwa. Ko bira bikorwa byonyine bizosakuza. Abazungu cyangwa se abongereza nibo babivuze neza ngo kora muri silence ureke success zasakuza. Voilà. Nibyo nawe uvuze. Habe n'Imana kuriya ngo uzwisabira hiherere ngo kugusubiza muri rubanda. Abadeperi baravuze ngo yigukereje ngo sha
ngigutegera yihuse indege yego kabisa nuko reka dusoreze ikiganiro cyacu aha iwe nanyi siku zote may the grace. Ndabashimiye abakunzi ba Free Media Live aho mwari muherereye hose ku isi, mwari kumwe na Director Gabi. Ubundi dukomeze twimanukire uyu mwaka wa 2025 ubu wawe. Njewe ijambo ryanje ko mpaye mbivuga ubu nyine customizing ukurikije uko ushaka according to your need ari kugira uyu mwaka. Genda ufate ubaze ubaze uyu mwaka ukurikije uko ukeneye rwose uko ushaka designing uko ushaka editing twebwe hari abantu bazi ngo editing nimbi niko umuntu umwe yambuye ejo bundi editing ubundi I think tuzagenda tubibigisha abantu mubishaka muzagenda mubivuga hano tunyuzamo nka bene utwo. Editing ni ukuryosha ibintu kuruta uko byari bimeze. Ntabwo ari kubigira uko utariko. Ni correction. Ni ugukorectinga amakosa yari ari mu kintu ugafixinga ukawugira uko mbese uko biryosha kurenzaho. Justement. Rero abantu bacu rero nubundi mu editing uyu mwaka kidogo mu fixing mu customizing uko mubishaka hamwe n'Imana kuko yamaze kubaha yabitwemereye ibintu bizagenda uko dushaka. Ngahevuga kuri icano ya bundi tange yamina abakristo bo kuri Free Media mwama mumanukaga kuri Nguvu TV show muhakorera igitaramo byibuze nk'isaha imwe. Oye ntibagaruke baje kugushigikira gose pe niko tuvuze gavuze ngo nugushigikira na collaboration wowe komanda biragute jewe kanti bo ukuganaje ndirevero ufite abakristo 2000 birega oye uri komanda nawe hariya nta kibazo ariko mushigikira uyu mugabo nawe ni 2025 n'umwaka wacu. Pastor Ben yaravuze ngo uyu mwaka uzambona ni nkaho nawe ugomba kukubona exactly ugomba kumubona twese ugomba kutubona tugira uwacu. Thank you so much. Imana ikomeze kubarinda kandi baganire bakwiye naho butaha. We love you.